Manja pendila da kachilenga tawar mekri boprup me khangjang. Lakha kep habar ke hat BJP T Morcha MIP Kangni. Kichengsi Langherang Baptist Church Pen Pastor Sarani Catalan. Kardom pini Adap Abirta long pen nili sami jilihan sepi non arjik tha birtang ton pen. Lakha thongke brathok manja pen dilai Dimapur an kachelengthor NH hatowar rong plimplamada kahenu parpega jok radatum methang agari che onangsi akeng pen kidam nang. Langik tha radatum mingka chithe BJP a sarkaratum parivartan ke wanang theke lahenoma. Dolong lang me lapen towar kabia kisung pen loksi ningkan kang themta radatum kachichak nang poma. Parivartan komantu loke wanpo lapen komantu loke theklong po. Nona dihuta election aphan anchotong BJP atum lamthe kachichak chot poma. Kedamtang election hot lamthe kachichak ateng pen langdam pulote kachipapleng plesi ke ong. Laso joini manja pen dilai Dimapur kachilengthor lakha thongke prathok NH hatowarta kaselam lederjok radatum inghan langbungsi kaita ke dongna. Bangso atowar along penalongke langteng kacheman labajok gari motor kachilengone kilometer ke thompli gari pen suntuksi akeng pen kidam nang aduk dowai vai tumda dolo. Bangso atowar akrong laki sangkura radatum detli kachilengkali. BJP Ardeng ke theatumta Arnivangsi kachilengno. Bonta ke theklong liason kachikrong derabangke manghudun meme. Towar aphansi BJP a sarkaratumke Jasemet RD ki piponlo pusi ningje verlo. Bonta bangso towar aphan pini arnianta ke ot ipon pe derabangke kopia thelo. Non nili karja lage national 36 highway along lapin ke ladak apong lo je labang so towar kahin lo lapin ke kahin lo pikre na jo ladak kaching koi na me apong lo lapin ke towar kacheleng ni kachetong ni sitabi bina ara tum kisi bicara lo bidong sitabi ladak rong piplam lo rong piplam mahawar long labang so towe patumi ani kamsama porten lo ladak gari ke jang isi jang ko aku ladak sibimen amina atang lapen pangoi ko aku jang ko lason di cibing men no sitami kasi ibuji labang so to warga pong lo kahin no dapat kan dan sarkar ni chom che doi ne lo lagi sarkar tum la ki ratasan na dinsura sa to warang kunai dong semua kan dengan cedangan nang kunai pixel la ne ki su ke कभी बनाता है फिर वैसे हो जाता है बारिश में फिर बेकार हो जाता है तो ये उस तरफ मंजा से तो बना रहे तो क्या है मतलब उधर से बना के आ रहा है धीरे धीरे बना के आ रहा है मतलब खास कुछ काम नहीं हो रहा है तो क्या बोलेगा सरकार क्या बोलेगा Chethan pon me bangso towar ke misen hotke suri araratum penangan ke jogwanason dolo. Athe tongsekot adung het Dimapur along se chilangdamji pusitame ghonta isiang bom lero. Bonda nonabangke ghonta ke thamanta lethuthe. Lason thakse halapu Upper Assam Jorhat Sivsagar Dibrugarh lapen Tinsukia le damji pusitame arnisi nang koktitilo. Lasopen langdam pulote radatum konatsi ke jogwan ke dolo. Aphiong sungthuang ongsi nang mandetlo. Lasi non aduhu MLA election hot BJP atu ko antong rada farman ki claim ponjilone laki mo apor hotsi chini dumpo. Ini ki thoma pang ban taniri tum lapuson se chitong bolo se arnisi nini ba trip mari ko alpa ke nini thom ba ke grab liman ko dari duna iya pa lapuson se nini tum upaya ve lapuan se tame ku pulang ma pusi choklem nang bom lo si tumi aporan se tame lason lo ajo soy baji pen laho gari je pasi lada bisi ke ban gali lo lage mane aru la time bisi ke ban lo nili tum 10 cm nang kilo tame lamger tame nili tum gari par hole nali gari lo bola la nili gari lo ऐसे तो वे जो पांच हांग लासो गाड़ी था दासी दो लो लापेन दाई बोर्ड में तमें कांचीर के लांगी पेंसी तो वे दाग दो ना
Dilai pen bijarang pi Karbiang Long Live. Kedam tang preni phai kre isyarni BJP aromate hawar ke hat BJP T Morcha tum Kevangji MLA election pharman jakong kache pherangamai kangni pon Kevangji MLA election nangkate bakbama porhot lakha kep hawar ke hat BJP T Morcha tum tami kupuson se ke claim kiram nangji mapu chethan chimum ponamai ingni ponno Hawar ke hat BJP T Morcha amatu Bharat Conver Pen Kachipahim Phu Amailong nominated MEC Bapuram Kisko State Prabhari Karbianglong Kelangchari Arpukedobang Moina Sahu Hauraghat Municipal Board Chairman Protap Handik Hawar ke hat BJP Mandal Amaipu Ramayan Chauhan Pendanglok Ongdung BJP Klembang Phu Klembang Phiatum Chetongdun Mayalong nominated MEC Baburam Kisko Lamthe ke jatengke Pini Bangso Mayalong ke Ongdung ke So Arlo Dumsi Nang Chetodundo Lapen So Arlo Henu Jakong ke The Lasi Kevangji MLA election ta BJP si highway pupusi Ning Chethelo Halapu Mohila Prabhari Moina Sahu ke jai ke Radatum Manghu Nangni BJP atum se highway po lapen kedo an morcha tum tami mithang asai chiklem paminang pupusi than pare teka तरह से हमने के दादा है राजकुमार दा बहुत स्ट्रॉन्ग और जोरदार कर लेना रात दिन हमने यहाँ जो BJP long live, long live, long live. Hawar ke hat pen Harsing Rongpi Karbiang Long Live. Lamarjan kirik prok alam ke puthak honteron arong ariso aterang atumpen pherangke amai phasi lamklar ki pipon. Kedam tang preni phai sir ke parni merina singar pipen komane banga khai jer popen ki joidama hot isi lamarjan mate video kirik proga hot merina singar pia bang amena arong amen chithan pame medetsi honteron arong anim sopipu ka chithan don ronga jok kedam tang preni phai krehini arni honteron arong are solopen ronga saratum chingrum si pherangke amai pen lamklar pipon pherangke amai long alang letum lamklar ki pia tengke alam kopilone kosonlone lapen konatong kinebdonlone chini dunde bonta honteron amen ke klang dun roga bangke nilitumta manghu pronglo merina sinarpi alangli ahok pet ke jor terona ronga sor lapen alangli amen ka chithanta pachini da lasi monon phi madule choklem pusitame bang akaprek arong amen jongpon pedepsi kimi pusi kachoningri padupon इसी वीडियो के वायरल पुथा कलम लो अलम बंगे लहनो जे हाल सोरनी डेट 9 फ्राइडे अर्नी 2020 पेंडिंग लो ला सोरनी सोशल मीडिया लो के वायरल वीडियो बंग लहनो अलम बंग को पिलने को सोनी नि तुम चिनी उंदे को डाक्टों के नेब लोने ला बंग चिनी उंदे सितामे हाल सो वीडियो लो के क्लांग पोंडोंग आरोंग अमेन का ड्रिपोना धुत के निली तुम आरोंग अमेन सिन अंजोंग पोन इकदेलो ला सी नि तुम बंग के Hokpe dalam si than pacini tu bop lo alam bang ke alang li rong men binong ke jo terona rong lapen alang li payamen ke anima teron pi alang li pomen ke horeswar singnar lapen alang li amen chethan ta hinido halaso video long chethan dun amen alang chethan dun bang ke serjilina singnar pi put Cita medak along alang ni men binong punang tham sai akal julong bangke mirina sinar piku di Denarong pen Bikram Teron Karbiang Long Live. Takte non malong so dihina mopan birtang ton ponek sina. Humri dam ikha Dipu rong supialong kicheng sik mate non hedjong kangpumi the tidy town dry cleaners and launderers sakula dalong nanglitum anam ki jumpen blanket mate kachioma pik kachin thanga peri osomar aperi karbia pindeng peseleng pini pekok lapen kaprek aperi ke chogabar sai long ikji lapen nanglitum jongsi akula dalong kedam jia phan apor duredat pusitame matha ikri
Bangsua kulara longpen keton ke banabar size etami long inchi. Lasi homri damikha the tidy town dry cleaners and launderers along. Adim lake Dipu Ronghelan Don Bosco Higher Secondary School Adum. Dihinamophi Puthot Birtar Jupon Teglona Po Arni, Pai Arni Lapen, Osomar Arni Catalon Pona Sontak Taxi, Pastor Arni Sitami, Lang Herang Baptist Church along Catalondun. Kedamtang Preni Pakre Isyarni, Nihang Karbi Baptist Association Kaparlo Angbong, Karbi Baptist Church Longri Fellowship Arlo, Lang Herang Baptist Church along Pastor Arani Catalon Padodun. Dikon Joysing Rongpi Kachare Ponomailong, MBES Principal Tenson Bay, Lamjai Sarpo Amanpen, Chitongdun. Mayalong Ki Ongdung Lang Herang Arong Arada Tumta, Chitongdun Si, Mai Ardi Pidun Renti. Mayalong Kachitongdun, Manpeng Alohi Lepen, Riso Ejangatumpen, Pastor Bahini, Hong Teronpen, Hemairong Paratumapan, Alang Litum, Kachipadupen, Radatumapan, Anam Chohang Hepinpen, Kisungkiboy, Kido Anahot, Arnamapan, Hirjumeke Hang Pidunasai, Dode Sangse, Kiklem Kachipadupon Tekapot, Kurwang Tulapen, Kachuro Pajerpon Rentisi, Karcho Paduponlo. Halapu MBES Principal Tenson Be Ahin Penta, Kupia Thesi Pastor Aranita, Catalon Ponang Kokoputak, Kachitongdun Aradadumapan, Klardakpen, Hanpachinipon. Langren Baptist Module Kamen Pastors Day Catalon Kamen. Project program associate tekno Kamen research program. Kamen na solo Kamen na tulong na cetong no. Atu dili tek ko batis Kamen ato dili para me pat pen video ko na to pen ko cetong rapper ara ma ben pen ara ma no peti rapper dia pat solo program pen mo se churu mar. Phuluni Pendir Chuna Rongpi, Karbianong Lai. Karbi Farmers Association Tiripi Pen, Superintendent of Sericulture Asai Kamatum, Chelangra Petsi, Inkio Kupuson Kapangring Pensi, Alekelong Tekjeopatak, Surupatar Constituency, Bapuram Singnar Arongalong, Chirok Tokamai, Kapadodam. Kedamtang Preni Pakre Hiniarni, Inkio Posona Bidipen, Kapangrengsi, Alekachepado Tekjeopatak, Arni Sivet, Palong Niadim, Chirok Tokamai, Padopon. Surupathar Constituency Kaparlo, Bapuram Singnar Arongpen, Upper Diopani, Sarthe Terang Arong, High School along, Surupathar, KFA Aruatum, Kibipon, Chirok Tokamayalong, KFA Tiripi Amaipu, Tinku Ingti, Kongchunbang Soron Sing Rongpi, Dun Maipu Robinson Teron, Pachithangchunbang Harsing Rongpi, Anparta, Sericulture Saipu, Demonstrator Ratul Mohanta, Bapuram Singnar Arongasar, Bapuram Singnar Lapen, Surupathar, KFA Aromaipu Atum, Chitongdunriti. Tinku Ingtia Hin, Jasimet Koson ke Klempensi, Inki ok Kapangrengpen, Ale Kachilong Tekjeopatak, Kenang Sot Alamte, Thanparetekan. And the opening homosilang damo. That is here one nice with damo need to stop and tell you for that. That's the hadak the man interested a farmers to man saitiki to man to do for the sonoje alali tumhan sericulture department pen. Jadi inki pangreng inki arongka aki join people ko ama pangreng arong ini. Lapen ke ainkia soda free pen pi. De ainkia soda. Lapen ke la ainkia so lapen arong pichota kalila. Aku naing ta aku ta people. No par naing ta no par people lapen ke three pududu lain kia so koni pamang. A three naing ta nitum people lapen ke. A three ta kali. No bangla spray machine inki arong pa thithian ko inki ta chode diti. Na inki pa chochi pada spray machine na people. Ako lang jona katila kalila ainki jodi kalau tak edge paham tak pada home lah pada akibat hari kan lah soal mesin dan itu nanti alang itu kan lam cak nanti. Halapu Sericulture Demonstrator Ratul Mohanta Sitami Inki ok Kapangrengpen, Hemtun Isi Kacepareng Unji Aputak, Kemisen Atowar Thanparetekan. Chirok Tokamai Kapadoda Mahot KFA Tiripia Tumpen, Rongni Arada Domapanta, Ku Lapen, Nopakeron Padoponsi, Sai Angdeng Pachun Pono. News Text Report, Karbianong Live. Jangte pinya Adap Abirta ke lapon sekang tonik lo, domi thakmi kardom.